fiti ani asese ni din and your friend saying mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no baby a me hwe bia ma change afro and maba too much GH shit na prophet kumichacha me so me hwe Ataka kramisro we dey ntokwa we dey gina Obofour achi na mi gira gragra achi why we your woman fight this is the time am I akon Obofour oyere mo ye be bua mo ante ase say ye be trend off Instagram fo be som YouTube fo be som Facebook this is the time say take it in my turn 500 my turn take it in 500 Obofour and before say fight ni betie si burodu mo no na che say ya turn 1000k awie ni ya turn 1000k awie e do Obofour agro we de Lana Brown jiranchen kwase agimifu jiranchen me se be mpe eze me no exercise na ne ye wie me ko Obofour nchen obo o se de usu obi anim atwam se ka bicycle ana bicycle tie obo mama ka se mba konchiro you call yourself as a man of God beef we you usu bempa beef but why you wadwene say u begina mama obai usu bempa meboa wotu wonu manya wo God na nya wo na wo se se wo godfather enemy papa ai beduko bi eye den afi de wo godfather wo bi de be usu bempa Obofour started talking and nyina ye wa ha obo ye wa ha ye honhom adwuman masa ye honhom adwuman na so de ye nim say ye ka sofudi a wa bie wano akase nyame mfreo nti we ordinary person yes also we ordinary de be person agrada de also ye konfo ye atenase e na wo adwane abetena nyame fie na also ye dey ya wa hanu na ukọ konfu penini ho konfu penini owusu bempa ya wa hanu wan kasa ofa wo ne ma so a wo ne ma wo pampam na ukọ konfu penini ho and ase daddy maba esanse mpapa ne wo because papa beduko bi de ono no na kita bible ni trodo eti ebeneza mo ni beduko bi bo ne de mitimi ne omo nante but wo na wo ye konfu et ho de he maba Obofour Jesse we are na sema me beka en wante. Wuni mi se me papa ye friend BIast. Ye friend ye patakon jekon. Ye friend ye patakon jekon. Ti se wo ne ma be kon de ya. Se wudini na kwafo mo se ye me trend wo. Nko so Obofour wudini na adwo. Oboy wudini na adwo. Adwuntu pese ye pagya wo. E do won say agra na wa sister nim. E to say agra de wa sister nim. Because won say agra agra do be jira so ache. Obejira sacha aje me aprayetietia aje me aprayetietia na meka chensa aggressive form na afede massive form so tia se na minya nsi di form ye de Obofour emergent tokwa ne ma wo ho so ye wadwo so obeji agrada free me nsem amede ne be hemachi o na matoa so ye wadwo so na opeso obeji agrada na chese wate Ghana no ye guy wo so te Ghana no ye ho so ye guy na Ghana mpanimfo nyina wona onim omo no mboja awia anadwo adwumire anopa ahomache ho ahwan ena saka de na odi wachi na fusa brother masa Obofour senyame adwuma na wo ye no sa fe de opese wo confess se wo ye a konfo amasa confess se wo ye konfo na ye nyina ye nte ye ho ase masa as a young guy who age no any usika na ekura wo no masa ye nyina ya ne fefe o ye hwew ja tobe no wo be ka se mienti a wo se agrada ani matwam ne ye de siada ebegina ho ne ye de agrada abegina ho siada ye complete woman o siada siala ye complete woman why ne to why na front na frama no why ne nofo why ne yefunu siala ye complete woman o ye can the rare woman ebi ne me ani agrada ye can the rare woman Jesse ye nan ye mfiamfia Jesse ye nan ene ye mfiamfia but ye nan kura ye mfiamfia no just akwaya light se ye be ye manage because me kru kwambo no so pem saa me nan ye mfiamfia nko na nya ho no ofa e de no kwati wura de o ba bi o de no kwati wura de e ye normal so ti ase
eduru fia no mayi so eduru abontena na makata so se de agrada akata ne de esu eye normal Obofour wo si agrada akunu ene oye nanka ene odadem ene oye pampam ene obema wanya adwuma bema obo bema ne ho ofe no oba to no na ode na to dem se de matokwa mboni ede na to dem na miami fidi ne miami ye aduane miami ye adwuma den de misika support ni ede na efesa ede na efesa masa wo yire si ala de adwuma no oye agrada we yo ba be si anya bi otimi kokoro no bo edi sika brebe ma so wonye wodo be menti wo se ma memfa me nkwankwa abontene na me sprende me nkwa ma me nkwa bokoro no na dade mu de mi wu ahwe nkwala no na se ala de no ye bo apart from so be ye ne to am wo gira ho wo so to no kura wo so wo bona eje pepampai en wo so apart from artificial wa ye se ala de adwuma no ye Obofour agrada ye adwuma wo ye oba be se wo ye adwuma de ne nsa ye adwuma short ya say anye bia ye see agrada ye can the criminals in the Ghana one only the first criminal ono so ne kwonfo a wa trend ko wiase afa na nyina kwakubo nsam kora ma eti so ono ne kunu nya adwuma wo so yire nya adwuma se ne kunu nya adwuma wo so yire enya adwuma enti Obofour ye two for fight now so nya ya masa wo fro wo so be mpa camp ne de memo aso ya sie o bra memo aso ya sie na oba hu yana on pimples na sisi mani mo no on pimples na sisi mani mo masa memo aso ya sie o ye nyina ye tie ye twa wo wo ye hu ye bi mu ye hiti o me wo firi me papa bedu ko bi wa na wo ye metamfo o Obofour masa ye nim de dura na dwa wo so wo ye o Obofour ye nyina ye wa ni o ye nim de dura na dwa wo nam sister ni mu krodon oso la na obo onum sa adwene ya yi na firi nhwem na nsu asan wo na menanum obo onum pa e de na ya na tambia bo onum adrise e basa o start fight na start ni yoni nyina de nyina ba begu abontene da bia na tafiri wa aso wo di beko e de na ma da bia tafiri wonum e de na ma brantie ye wonya 40 years wonum nyina adrise da bia na tafiri wonum masa akasa ma ko kiro why you want to say Bema de obedu oba besi atemu ayeso ye no de bewie hello yo yes Maame mfa call but call we about 3 times inti Maame mfa mba amfa phone we mfre Maria me promise obi enti bi nyimi free Facebook anya dia me free her trust me free de me free me wie de me answer hello papa Dabi ajo catch me because unse me ni year for me debate Mate, you, made us, you, bye. Hey, Obofour nya big support wa ha. But still, me na me ho nya dia me da me ho. Trust me, me na me ho nto obo. Se fight ro so wo ba, wo de tumi ka ne bra. Eje wa wo tu social media ha. Esanse wo din no kofom but make sure so you hene. Make sure so you hene. Ya be patch wa montimi jao. Make sure so Obofour wo yo hene. Na fa hye wutirim. Sa wo yire siala, wo ye wo hima. Eti se wo pese social media he de nanim betwetwe fom de ya, wo de aturumika na fa ne bra. Eja bobo pa. Wo wote won madwuma agrada ye nu abi na wo ye. Mumie no nyina there is no difference. Eti me crucify wo bi. Emegyina wo papa wo su bempa nem se wo bekoma ma no. Masa pie bra bekon ma wo wusu bempa mekon ntokwa Obofour ma wo wusu bempa mekon ntokwa enti me papa we nyam papa BIast ne frɛ ye mesere mo me papa so fopani ba ko na asende audio si emfa mame ene audio ni mintimi ntie nti me si ye nka mu asem nkyeme ene wo ka kye na me se mate wa patch wa ma Obofour so wo sere me bi nkuli dan wo Obofour side wo pamache wo enti obo
minti me mfa me papa ani munya fom because woni nyina ne wo Ghana ho eno wo ye the biggest of one of Osofo kese o si me cool down but ma me kan sem ba koncho me bema wo de wani si wo ba so no me so me de mani be si wo so rough Obofour oba Ghana ye nyina ye po wasem ye nyina ye no sresre ba me sa Canada no sa akwa na wawe apra sa akwa na wonyem 9 months na the 9 months ne kra pa ho am na do 12 months no wo so wongo abro ni bayi enti no obi ba kan yam ne pa na obebo ka akwase mpani boga ene kinsi pepra tetafo esoliti am ntimi Obofour me no wani nhia o me no wani nhia da me no wani nhia esan se de omo baba ye wunim hu bi me frɛ me maame omega ka che ne se honhom fam ne ma me hunu nyina me ka che omega enti me de Kennedy ma kwase ampani boga o jimi focus pepra tetafo a wale wa red light ye wo se ne yiri twem ko se bo fra aso da ye no eno nti Obofour me no ngiri o ena me sa team ani na wo sa ye den ejira de be owusu bempa ho so no na ye wo fada abre ye nyina ye te ha no ma ye nim se wo fada ne de be yeah Maria me promise over to me ntimi so yes mingum nyade amagum Debbie wini bibi wa muni din kura ye throw shot Debbie aha mo ntimi me pa cha mo bob ada na sese mo pese mo wura mu yi mo dia ebi o Obofour ne so ye sofo ye te ye ba bi o ena Obofour so ye sofo ye te ye ba bi na so ye sofo ena wote wo se Canada akoka mo nsem na betwa bo Canada mu nyina na Canada pe ba bi faaye because of mu ni mo nyina mo dura na dwo a mo na mo nim ba bi amonenam na mo twem edi wa mo agrada edini agrada so mo Obofour edini but once obebi na no kase oba wanim se de wuti ya no wo se me papa o ayi opambo abedi oba atam no obetena TV so se be ma de o cassette ya oba na de na ye de na fi de o be cassette ya oba Obofour ma me kase ba koncho ye be mo aso ya shi wo social media ha wo de gigi wanim na baba bedu samsewa any prince mu nyina o mo outside but me twin sister wo ho no mo a me ni mi no adwene no e wo mi se wo mega na wo ye na enso no ba ko de ye speed ba ko de ye enti Obofour me twin sister samsewa o side on fawo men so me hwiri makogira de be agra side but agra me ma atiri nya ode nya se me no fight ye de she fridge me ye kokko ye ko ye bo Obofour ye bo ojimi fo na brown wasi aba o bibi haw kakra wo ma me mfa wonye training a wani abro ho na obi a wawo foforo me be mo ye twan se bo rejo obi a wawo foforo o de di machi wonya ntimi history won na brown me so ye betray masaka mesiso me so betray agrada ade de me hunu de nyame me hunu na me de to ha ma manfo me so ye betray ya so free se me bo agrada ntam won fa won ko any specialist bi o ginidi na sa adranch wa me so ye betray ya wa betray agrada me no me di exchange of words bi because me twen san tokwa na e ba no me twen tokwa na e ba se me huri e ho na me ton me take it ko me hwiri e ho na me ton me de ba me take it ko enti Obofour ho asem efia so a wonya adwuma bi ama o eno wakotofo akoye go chain e de ato no kom bra wo de agege wanim na nsem e be pie social media ha me adwudwam sampesi a ya hyeda no ne yahwiensu egu ho na asonson no wo ye mo behyew wa adweye o se kinsi be pre be hwira gina wachi enti wo ye guy no hefa no oduro hefa na kinsi be pre wodu jimifo ya ye nyina sem ntumi kwase ampanini egege de o ka bi e be di atum me wo fa mankrado se ka bi e be di atum but me wo fa mankrado enye se wo Obofour camp ntu be ye wa adwe se wo be sole eti agrada wo sole ti agrada o an sole enti agrada me de me se me jamedo yo ye right na me na ekon na once a woni me yonko ba na ekon de Obofour me chisiu because wo free de be wo so be mpa camp obi obe free wo so be mpa camp abia me ni na ni hia da na wiase we ya ye de akọ anase nyame afre me nti Obofour me di musi ya na de mpesa me kanyina ne se anopa obetwa kakra to ewia obetwa kakra to se wudini na akofom na opese ye bostu a wa hwa ye mu bi de ye nim se o be hype hu ana wo pe hype
ye mu bi na ye reality no ye nim so wo pe hype wo be ye na fe ensem be ne nam social media any Instagram so de me to real information me wie na office me boa wote honom no wo awunim se nyankopon na ade ne ye adwuma enti ko esirem ne ko hwiri gina se kan so come sister Samson wa mu kuro mu ho ne ko hwiri ejina se kan so na san wo ho ensem a me de be babon enti so office me boa ko ne ko hwiri gina se kan so enti wo de agigi wanim ne fa silala etna sa wo lemosin no nefa ne bedu social media ha na wo bete ohima mu abra ne begu nanim ase bra ne yemfa ne ngo atopre wo obi yira wate sika kwakọ wale no nse nanim atwam na ne ho basaye edi asa na wo kan Obofour na sa na wo kasa sa no wanum asem ti wanum asem time pa wo bedi agrada atma me nesu masa ye mu bi adwena ti o nti so wo ye bema na so no masiala mpiem na ne entai siala echi ye ka no nti agrada na adidi siala atamo masiala mpiem na ne ye huri ntira de be ema ye nko ye ntokwa ne ye nko gina siala echi siala pie ba sesi a memeja agrada ho akogina siala echi na ma fight man because why am queen why am him na se wo ai Obofour wo so be masiala ahedem na wo na wo ye guy wo na wo ye champion wo na wo ye gbagage masa wo be jiwani so social media ha trust me Ubeji wani so yebe bobe yama yebe bro trumpets anu oden unyanti yenka on meme papa de patakon jekon so what is my boss edin na ka hu se de yeba no anu oden meme papa ye friend patakon jekon na meme papa prince minimi se enanaji onna na kuma nyina bebum tom but that the prince any okotu Obofour for no stop de wo ye so free so ye guy ayeso ye guy na egu ha ye social media ha yeso ye guy ade ya kora ne se woti TV so ne yeso ya tam ye phone ode kwakwa na kan ya no o se 4x4 se 3x2 susu enu na ya no enu na ye shemere se kora wote ha Mariam Maame fashion Maame na me de phone we na woti TV kakraka we so na me de phone we be mo I am miserable in life enu na ehia no na ya kora no etu wo de tena ho na ha limousine nefa sia la fabre yen ya me dra no na baby na de he masa agrada ye wudini also ye wudini nto de so ye bema ya wokote so afunwi na wutimi di sia la ma wo ho be ye dia bo agrada edini boni dini na papa wo so bempa ebeji paw ama wo so bempa ebeji wom ama wo so bempa me se bo agrada edini agra ma to obi fu ne tuaka he baby Obofour free ba no agra ma to atuaka ma to beef ne tuaka ma to me sinsem a kwaku Obofour me sinsem a onyame kasa mafo me de be babonte so free se me bo akọ esrem ne ko hwiri gina seconds because enye nyame na ade ne ya adwuma enti ko srem ana so obekwa akọ han eyi a ohu ehi nani akọkire o se de esi bodu ya na akọ ma ho aye ha ntu de agigi wanim na bra won kasa na abo nu mesi de na ya na mo wonu madrai no wo betena ho wunni mako tofi bia na wo ketere so esu de bia wo tafro no na wo kasa eyede ya meba be kire wase emre ne so na wo ba bedu na so ba bedu meba be kire wase anopa wo nua ba ma be kasa ma to ha no maka kire wase masa ye be very very careful wase menye be very very careful wase menye be very very careful wase menye be very very careful bia just say you guy who sika ati Osofo bansa wo de agidi wanim na ba beto ye because ye mu bi won ta aduane ma ye di o ene nkora de hye wate no mu so feel ye nim won sem bebre o ye sanim gu abonte waso ye be ye hye wo Ghana ana onim so obi ntimi mfa wo ma fo mo o zale aginyame jeje si aginyame but wo nyame bofo bi betimi agirema ma wo ye miserable wo Ghana ana ka se ye mu bi ye start wo Ghana aho gift yourself kuna wudi na chi ana se Canada Japan mo uno mo ye find ye betani o munyina mo masori etia wo ye bebubu abosundan na gufom si ye dwiri wo de agigi wanim ne bra ye bebubu abosundan no wo chame no ye begidi nyina hwefum ama na pai si ya grawo na se kukui ne kura wo na kukui na hye wo dem ho no enye free wo drop ne behwefom si gaw e ho na obohu say yes wa be kam man tokwa e ho na obohu so wa be kam ma entokwa na me wo fa man krado ye study so wunnim na ntokwa we e ba no Udu humbe jinam ko jina Obofour chi yesterday because me so we Obofour camp and I was our de be wo ni Canada
Mo ni agrada di agoro na mo san no Obofour di agoro mo ye mo ho like grophobia mentimo se of amankrado me de to ya very very steady e won tokwa na e ba no ye very very agra wo de he woni mi bi obi akura ni wachi kura na priority ya me krama ye ngegem for Obofour ye che na me nso so me no ye nko so ofiri obo owusu be mpa camp na e ba no Mama mento nyom mewie mapon. Mama me fa nyom bi nto hanom. Emfa ma Obofour. Obo as a surprise o nya ho hwe. Next time. Well uni aba ya santo a surprise o. A surprise o nya ho hwe. O de agiji wani me siti wani me fasiala. Wo hima fa ne bra. Fasiala bra beduri ha. Sofo wo nam a. Wo de me se me nkasa o. Gigi wani me bra bedu. Enu anyuma metwa ma weni media se da be me radia wa hwe be sama de pa bia chimie sa ye bi wa mani wa Obofour ana me de be ma no evi se wa ya de kese bia ma mia Obofour me gre ma me ntiase o su be mpe wa si de dio dia wa ye I promise Obofour dia wa ye o su be mpa ji wa si de wa si da nyuni Obofour dia wa ye o su be mpa ji wa si de wa si da nyuni Obofour dia wa ye dia o su be mpa na asoma o be ji wa ni su social media Obofour dia wa ye dia o su be mpa na asoma o be ji wa ni su social media Mrs. Kwambo ni ubeji woni so beji pow. Shadi open home. Mrs. say ma ton take it no. I drew 500. 3 days pepepe. Obeti an say do 1000k. E to di ajuju wanim. Ne bra. Jeju wanim. Ne bra na fasiala bra fra kwensraya. Kwensala fa ne bra. Fa kwensala na me be drum no. Am wo hunu say wo yire no onye obi o ya sandpaper. Me be drum kwensala am wo hunu say wo ya sandpaper. Be kaze mi ntia. Agrada e wo mu say ni suban bonde na yempe na agrada ne ho fe. Agrada nye Obofour sa o. Agrada nye Obofour. Ne niema wo ye ene ye se ye fun. Ba agrada ho fe. Oba woto no mu a apart from so waworo no ho ende oba bi atimi woro. Me kora mbekwa kworo me ho because ene kwambo ne promise me. Wo so de mbekwa kwahye machine. Na me kala netimi aba yie. So te mase it ende ye normal. Eto oba bi aworo no ho. Etisi ye yi no to nchen a masa onye designer o. Onye designer on design body no. Ne namfiamfia ne da sukura no. Agrada na mfiamfia se me de na da sukura no enti wonye designer wo so de what design de be siala efri no soro kwaka fom what design no enti wo ye photocopy ni ba o ye photocopy ni ba ye original woman de natural ni agrada trust me ye original woman e de natural any agrada enti wo de agigi wanim na ye wo so ye fine boy ulusu weight 73 no hunu won 73 no Obofour ulusu weight ya nganjere won se me du ko we yin a first na nka we 90 degree se me du ko we yin a we de be 20 degree enye wa were ho won e de na wo yin wo suma se ma wo wutimi se na first we 90 degree na se we 20 degree wo de agiji wanim na me wie me full time na me beduru fia wo ne me part time me wie full time na me beduru fia wo ne me part time enti wo de agiji wanim na bra ha agiji wanim Onya minsha no onya kasa ma for friend e friend mba ayi sese menfa ena mali ama promise me catch se me free Facebook mo fra bi jira na Obofour he mo do Obofour no me do Obofour because of wusu be mpahye na echi ne nko ade me Obofour aso aye social media ha wusu be mpahye na echi no me se me do here me kamba po beneza nine e kan me papa de ben opambo nine e kan me papa de ben bedu kobi eni papa oduro na me Obofour aso aye shitu he memo na so aye shitu onya minsha no onya mokese ntina na bra me no you fight no me so but the mpesa me kanyina mso ye betray ya wo betray agrada me bo amenka said ye wo di moja wo pad eye aduane ma wokunu de wokunu aye sen aye jimi no sa no ahede wo betray agrada ntime se agrada e ma na ni na ho don ko hwehwem sister onye faithful are you unya trust person esa agrada de nani yede eto so nti na brama kama we ma masem be do atem because say beef we na me ton enti say obi antobi say ye ton credit no e VIP fit ani asese ni din ene your friend say mechanic
saa na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no baabi a me hwe bi a ma change afro ɛna maba too much GH hwɛ na prophet kumichacha me so me hwɛ